FX Leader, partner za sigurne investicije. Dobar dan. Danas ćemo naučiti kako se koriste analize koje objavljuje FX Leader na svom sajtu, kao i analize trading centrala koje su također objavljene na našem sajtu za podršku realnim korisnicima. Nakon što se ulogujete na vaš profil na sajtu fxleader.com, odaberete opciju Novosti i pregled tržišta, gdje vam se otvara posebna stranica sa analizama koje objavljuje FX Leader. Imate nekoliko informativnih servisa. Najnoviji servis jeste opcija Vesti, gdje se objavljuje svakog dana 10 do 15 najvažnijih vesti koje se tiču trgovanja, odnosno dešavanja na finansijskom tržištu. Zatim možemo pronaći sekciju gdje se objavljuju jutarnje i večernje analize, kao i nedeljni izvještaj, zatim tehnička analiza, mikroanalize, ekonomski kalendar i članci i izbor analitičara. Mi ćemo krenuti od analiza koje se objavljuju na sajtu FX Leadera koje radi naš Analyst Department. Radimo analize za 3 instrumenta: euro, dolar, zlato i nafta. Oni su najtrgovaniji i zbog toga se najčešće koriste u trgovini. Kao što znate, odnedavno je analiza koju objavljuje FX Leader redizajnirana sa mnogo više podataka i mnogo više tehničkih detalja koji se mogu pratiti i pogodni su za trgovanje kako u kratkom, tako i u srednjem i dugačkom roku. Pre svega, u središnjem delu analitičkog panela možete pronaći kratke fundamentalne vesti koje se objavljuju svakog jutra, koje se tiču instrumenta koji se analizira. Sa desne strane se nalazi grafikon na kome su ucrtani indikatori tehničke analize, kao i pivot linije na trenutnom grafikonu i pivot linije na dnevnom, nedeljnom i mesečnom grafikonu, kao i Fibonacci linije koje su trenutno najaktuelnije. Nešto niže se nalaze preporuke koje daju tehnički indikatori, kako na trenutnom grafikonu, tako i preporuke tehničkih indikatora kroz vreme, i na kraju, skroz na dnu, stoji preporuka, odnosno viđenje analitičara u kom smeru bi trebao da se kreće instrument koji se analizira, a do kojih nivoa i sa kojim opsezima, to ćemo zaključiti na bazi slike sa gornjeg desnog dela analitičkog panela. Kao što smo vidjeli, znači ovdje analiza preporučuje kupovnu poziciju sa ulaznim nivom od 1,1028. Na tom nivou ćemo postaviti buy nalog. Inače, za svaku analizu je neophodno da protumačimo, odnosno da bismo protumačili njenu preporuku, moramo da dobijemo 4 informacije. To je na kom nivou ući u poziciju, da li je u pitanju preporuka za kupovnu ili za prodajnu poziciju, gde staviti stop loss i gde staviti take profit. Sve te informacije možemo očitati sa ove analize. Već prve dve informacije smo dobili u donjem delu ekrana, znači preporuku za kupovnu poziciju i na nivou 10,28 u ovom slučaju je preporuka analitičara, dok ćemo informacije o tome gde postaviti take profit i gde postaviti stop loss pronaći na samom grafikonu u gornjem desnom uglu. Neophodno je da pratimo kolonu support and resistance i tu ćemo vidjeti glavne nivoe na kojima se nalaze pivot tački koje će nam pomoći da odredimo nivo stop loss i take profita. U slučaju kupovne pozicije, stop loss možemo postaviti na nivou S1 ili nekoliko pipseva ispod tog nivoa. Preporuka je da to bude 3 do 5 pipseva ispod S1 nivoa iz prostog razloga zato što su nivoji podrške i otpora uvijek pogodni za kratke špekulativne udare, pa da ne bismo trpeli takve potrese, onda je preporuka da se oni malo koriguju. U ovom slučaju S1 nivo ili nivo primarne podrške je na ceni 1,0970. U tom slučaju ako dajemo prostor od 5 pipseva, mi ćemo postaviti stop loss na ceni 1,0965. Sa druge strane, take profit ćemo postaviti na nivou R1, odnosno primarnog otpora, koji u ovom slučaju iznosi 1,1081. Da bismo postavili ovaj nalog, neophodno je da se ulogujemo u platformu koja nam je dostupna odmah na osnovnoj stranici, početnoj stranici, znači Sirix Web Trader. Ulogujemo se sa podacima i dobijamo prikaz našeg naloga. Tu odmah imamo i centralni panel u kome se vrši trgovanje. Znači imamo opciju za kupovinu i za prodaju, kao i za postavljanje naloga za stop loss i take profit i izbor iznosa. Budući da je demo račun u pitanju, postavit ćemo iznos od jednog lota. Podesit ćemo stop loss i take profit prema
granicama koje su nam postavljene u analizi. Bitno je da vodimo računa o ulaznom nivou koji je ovdje veoma ključan. Znači, preporuku možemo koristiti sve dok je ulazni nivo ili bar cena jako blizu ulaznog nivoa i dok profit koji možemo ostvariti iz transakcije nadmašuje eventualni gubitak koji bi bio rezultat ulaska u ovu poziciju. Kada podesimo naše vrednosti koje smo očitali na grafikonu, ispod kućica gdje se upisuje iznos stop loss i take profit nam stoji eventualni gubitak ili profit koji bismo ostvarili ukoliko uđemo u ovu poziciju. Kako smo došli do ovoga? Kada stisnemo taster set, sl i tp, dobit ćemo prozor na kom imamo 4 polja koje je neophodno da podesimo. Već nam stoji podešen instrument koji želimo trgovati, biramo iznos, štikliramo kućicu za stop loss i take profit i upisujemo cene koje su nam zadate na grafikonu sa S1 i R1 nivoima. Biramo vrstu pozicije, da li radimo kupovinu ili prodaju, znači jednostavnim pomeranjem klizača ulevo ili u desno i dobit ćemo taster za kupovinu. Vidimo da je trenutna cena 1,1001, ona se konstantno kreće, ali je nešto niža od cene koja je postavljena na samoj analizi, to je cena 1,1028 i u tom slučaju znamo da možemo koristiti tu poziciju, odnosno možemo napraviti poziciju kupovine zato što je još uvijek analiza aktuelna. Kupovinu vršimo jednostavnim klikom na taster buy i u roku od nekoliko sekundi naša pozicija će se naći u tabeli otvorenih pozicija sa trenutnim rezultatom. Da ponovimo postupak, možemo probati sa nekim drugim instrumentom. U pitanju je recimo zlato. Opšta preporuka je za kupovnu poziciju na nivou 1212,21. Znači na tom nivou ulazimo u kupovnu poziciju na zlato. Sa desne strane na grafikonu čitavamo vrednosti, podrške i otpora. U ovom slučaju, kao što smo rekli, kada radimo kupovinu, S1 koristimo kao nivo na kome ćemo postaviti stop loss, a R1 nivo na kome ćemo postaviti take profit. U slučaju preporuke za prodaju, obrnut ćemo redosled, R1 će nam biti nivo na kome ćemo postavljati stop loss, a S1 nivo na kome ćemo postaviti take profit. Za one koji žele malo više da rizikuju, koristit ćemo R2 i S2 nivoe kao više relevantne. Upravo to ćemo mi uraditi i sada. Koristit ćemo R2 i S2 nivoe kao relevantne za našu strategiju trgovanja. S2 u ovom slučaju kao sekundarni nivo podrške je na granici 1193,80 dolara po unci, dok je R2 na granici 1269,74 dolara po unci. Prelazimo u platformu. Na osnovnom grafikonu vidimo da je u pitanju kretanje cene zlata. Kad budemo stisli taster set, sl i tp, odnosno da podesimo stop loss i take profit, u opciji za instrument pronaći ćemo zlato, odabrati ga u listi i vidjet ćemo da je trenutna cena 1209 dolara za uncu, što je jako blizu naše ulazne cene 1212 i odabrat ćemo da analizu koristimo. Štikliramo tastere na poljima set, sl i tp, podesit ćemo iznos na jedan lot i podesiti cene koje smo malo pre pronašli u analizi. To je cena za stop loss 1193,80
1080, sada možete da popravimo 1193 i za take profit 1269,74. Samo da podesimo na pravi način. Evo ga. U tom slučaju vidjet ćemo da je za jedan lot kupovine zlata prema preporuci koju daje analitičar potencijalni gubitak 1440 eura, a potencijalni profit 5500 eura. Budući da je potencijalni profit znatno veći od eventualnog gubitka, odabrat ćemo da iskoristimo ovu preporuku i ući u poziciju kupovine. Bitno je da se naglasi da nije poželjno da na svom računu za trgovanje kombinujete nekoliko instrumenata, već da se fokusirate na jedan instrument. Isto tako je neophodno da se fokusirate na jedan pristup i jednu vrstu analize, budući da mi na sajtu imamo nekoliko različitih pristupa, odnosno konkretno naše odeljenje za analizu radi analizu za 3 instrumenta, dok pored te analize na našem sajtu možete pronaći tehničku analizu koju izrađuje kompanija Trading Central i njihove analize također možemo da koristimo u trgovini. Druga vrsta analiza koje se nalaze na našem sajtu i koje su dostupne realnim korisnicima je analiza Trading Centrala. Do njih možete doći također kada se ulogujete na vaš profil na web sajtu i odaberete opciju novosti i pregled tržišta. Zatim vam se otvori nova stranica gdje se listiraju vesti i analize i odaberete sekciju tehnička analiza. Zatim se otvara nova stranica u kojoj možete vidjeti pregled analiza za 3 vrste instrumenta, za indekse, forex odnosno valute i za robe. Krenut ćemo od uobičajenih postavki. Ovdje nam je prva valuta, odnosno prvi valutni par koji je analiziran dolar, novozelandski dolar, američki dolar. U drugoj koloni vidimo vreme kada je analiza objavljena. Morate voditi računa da je ovo vreme uvijek 1 sat ispred naše vremenske zone. Dakle, ukoliko na timelineu stoji vreme 4:28, znači to je kod nas 3:28. Kada kliknemo na link označen nazivom valutnog para za koji je urađena analiza, dobit ćemo novu stranicu na kojoj se nalazi grafikon, sa koga također možemo očitati informacije o kojima smo pričali, odnosno u koju vrstu transakcije treba ući, odnosno da li radimo kupovnu ili prodajnu poziciju, na kom nivou to radimo, gdje postavljamo stop loss i gdje postavljamo take profit. To se može očitati i na tekstu iz ovog levog dela, gdje piše our preference, odnosno naše viđenje, short position below, znači prodajna ili kratka pozicija ispod cene 0,7675, with targets at, odnosno sa targetima na ceni 0,7565 i 0,753 u nastavku. To isto možemo vidjeti i na grafikonu sa desne strane. S tim što na grafikonu sa desne strane možemo čitati još jednu jako bitnu informaciju. To je cena koja je označena ovim crnim pravouglavnikom, odnosno u ovom slučaju ovdje 0,75871. To je cena koja je bila kada je rađena analiza. Neophodno je da tu cenu zapišemo, budući da će nam to biti referentna cena u odnosu na koju ćemo ulaziti u poziciju. Dakle, cena od 0,75871 je cena na kojoj bismo trebali da formiramo naš, u ovom slučaju, prodajni nalog. Naravno, kao što sam malo preko, dozvoljena su odstupanja i ta odstupanja su u vrednosti plus minus
10 pipseva. Dakle, sve dok je cena u intervalu 0,75971 do 0,75771, relevantno je da iskoristimo ovu našu analizu i da uđemo u prodajnu poziciju. Stop loss postavljamo na nivou koji je označen horizontalnom plavom linijom i to će nam u oba slučaja, bez obzira da li radimo kupovnu poziciju ili prodajnu poziciju, predstavljati nivo gde bismo trebali da postavimo stop loss. Cena koja se nalazi ispod plave horizontalne linije je cena koja je relevantna za stop loss nivo. U ovom slučaju to je 0,7675, dok take profit postavljamo na ceni dokle dolazi strelica koja se nalazi na grafikonu. U ovom slučaju to je 0,753. Zatim se logujemo na našu platformu. Postavljamo nalog prema onome što nam je predstavljeno u analizi. Dakle, radili smo transakciju na valutnom paru novozelandski dolar, američki dolar. Taj valutni par možemo pronaći na desnoj strani u search baru ako ukucamo ime valutnog para. I imamo posljednju transakciju, znači posljednji ovaj valutni par, evo ga, novozelandski dolar, američki dolar. Kada kliknemo na njega, on će automatski da se prenese u naš pano za trgovanje. Klikom na taster podesi stop loss i take profit, odnosno set SL i TP, dobit ćemo novi prozor u kome ćemo izvršiti podešavanje, odnosno upisati referentne vrednosti koje su za nas bitne. Kao što smo rekli, moramo vratiti pažnju na cenu koja je trenutno aktuelna. Prema analizi, cena od 0,75871 je bila cena relevantna za ulazak, a plus minus 10 pipseva interval je relevantan za korišćenje naše analize. U ovom slučaju je cena skoro na istom nivou kao i u samoj analizi, tako da ćemo koristiti analizu u trgovini. Štikliramo kućicu za stop loss, upisujemo cenu na kojoj postavljamo stop loss, također isti posao radimo i kada je u pitanju take profit i upisujemo cenu koja je predviđena za take profit. Jednostavnim klikom na taster sell dajemo nalog na tržište i u roku od nekoliko sekundi će naš nalog biti vidljiv u tabeli otvorenih pozicija. Ukoliko želimo neku od ove dve pozicije da zatvorimo, koje su trenutno aktuelne, koristit ćemo taster close i potvrditi još jedanput na close ukoliko želimo da zatvorimo poziciju pre nego što se analiza ostvarila u svom primarnom ili alternativnom scenariju. Ekipa tehničke podrške FX Leader vam želi uspešno trgovanje.